October ni thum kumsang ni somni pali hania Rainbow Mizo Channel thirtu le ngai thatu te chubai kanbuk thau achau missile za somret chung mangin Iranin Israel haka wangin Israel Iranin karbo rok chu asang chhojela Indona chuak tura han ngai do wangin Irana France embassy chuan Nimin Khan France mi Iran ramchunga homrang reng ta chu international air traffic te hon ani level le Iran ramchunga tranga man mo taka chuasan lailok turin hriat tirna hanti chuaka France embassy hian France khole tuini na nei masai rana hunrai tak nget taka lo cheng to depo Iran hi chuasan turin han hriat tira jinmi te Iran tloa tuna Iran ramchunga lachamek tepo France khole tui chu harang thayang barin international air traffic hon ani vele rang taka Iran ram chuasan turin han hriat tir bok ani Tichuan Israel ground force te Lebanon ramchunga luta ground operation hanai meka nimintlai darli vela khan Lebanon baipui thak na Israel sipai nunna chan hanomta hei hi nunna chan masaber report ania Israel sipai thabik egos commando unita commander captain Eitan Itzhak Ostar kumsam hile panhi michu Lebanona baipui thak na Israel sipai nunna chan masaber anita nimintlaya hetiang thil hatlen nuloka hian Hezbollah ho ta chuan thuchua ron siamin Lebanon leilunga Israel sipai ron lut ta chu Lebanese border town Marun al-Ras muna lo bailetin nasatakin in baina hatlenga helai muna hanin baina hian Israel Merkava tank pathum le guided rocket engemazat chu anti chet sakani ti anpuang boka tichuan groundna Israel sipai ten Lebanona Hezbollah firfiak polte hanlu chilna hian chet na antong vetamol molmaya Hezbollah honen Lebanon chimlampanga thingtlang kho pakhata silai manga nasataka hanin dona hmuna Israel sipai pasari lai mai nunna hanchan beleta heng Israel sipai nunna chanta tahi thren khat chu egos commando unita commander ni na chelmek tu te thren khat chu ia halom combat engineering unit amite thren khat Golani brigade reconnaissance unit amite le egos commando unita sipai thren khat te hania southern Lebanon lama Israel sipai ten ground na hanlu chil nuwa Israel sipai nunna chan hi pariat antlingta hani Nizan Khan Israel Army radio chuan Lebanon atangin Israel marlampang hoin rocket somni chuangvel ronka chhonia tichuan Israel marlama kholian tak metula khuwa in palivel lai chu heng rocket te hian anti chia masa Israel mi thile hliamero hanom lo hlau thung ani Iran nen borok sausang tak annai lain Lebanon ramchunga operation chu antan don chau ani boxia Israel point hun har sale hun khir tak tak atong chhomek ani Hezbollah ho hian akhat tokin Lebanon ramchunga tangin Israel am hoin rocket andon kap chuak dau renga The Jerusalem Post chuan nimintlai lampanga khan rocket somli vel zat mai safet area vela Hezbollah firfiak polten handon kapa IDF ten heng rocket te hi hanlo dang chata mase darkar khatvel haliam chautia Lebanon atangin drone hengemazat andon tirchok leta hei hian Western Galilee lampang handon panve thunga Western Galilee drone hengemazat chu Israel air defense system ten hankap tha heibaka hian Upper Galilee lampanga Hezbollah drone dang hengemazat ka thak ani bok ani tichuan limintlai khothim don hai vela khan Israel ground troops te tranpui turin Israeli drone ten southern Lebanon lampanga strike anvanai ve boka he drone strike a hian Hezbollah ho chau atur tu ani talawa Lebanese army ta chuan thuchua ron siamin Lebanon chimlampanga Israeli drone strike karon naiwang hian Lebanese sipai ten hliaman turani hantia Israelin operation anai mekawanga Lebanon chimlampanga kokaba luna khan poimo zolta chu hona clear hantum lai mekania tichuan heibaka hian marjayan le hasbaya inkalpona kongpui chu Lebanese sipai ten clear a hon hantum meklain Israel sipai ten drone strike anron naiwangin helai muna hian sipai pakhatin hliamaturani hantibok
Lebanon sarkar chuan an sipai liam tur ta chungchanga hian o hanla nei chialawa Lebanon cabinet minister emergency meeting ko ania mase heta hian engtiangin nge thutluk na han siam tiro chu hriat ani rilo bok ani agent France press chuan Lebanon sarkar chunga hian Hezbollah firfie polte thlop tu le a thlop lo tu ramthroi tu zinga anoma chutiang bok chuan Lebanon mi pui zinga po Hezbollah hroi tu luber Hassan Nasrallah thina wanga tur tu le lom taka alom na hun mangtu mi pui anom boka heiwang hian Lebanon sarkar hian on lambik po nei lovin tuilai rapin hanom mek ni in ahriatani hantibok Middle East boina chungchanga hian tuntrum chu thuthar hatame mawangin munrang tranga thilthleng update ta hian kan kalor dau zungzung hane Iran throi throi helpol le firfiek polten kiltina tragin Israel hankap dau rangmaya Reuters chuan report an pek danin Yemena Houthis rebel southten Israel ramlaili lampanga Israeli Defense Forces post trenkhat te rontar katin long range missile pathumlai mai hanon kap chuaka heiwang hian Israel ramlaili lampanga Israel military post trenkhata chiatna hatlengani anti Yemen's Houthis rebels thupuang tu yahesari chuan Gat 5 rocket mangin Israel military base hi kan targetania United States le United Kingdom atanga Israel tranpuina anpek chunjom zel chuan lokna le sokho kanai chu Israel hi Indona lian zoka ahroilutani hati heti lai hian Syria lampanga tangpoin Israel hanon beiranga wangin IDF ten Syria khopui Damascus nimin chanhu khan beipui thak na hankal pui zui velea Syria ramchunga helpol chisang Israel ron bei photo tachu nasataka noichia tanni ti an reporta heti role hian Syria state sarkar thupuna sana news agency chuan Israel sepaitan Damascus khopuya beipuan ron thakna wang hian Syrian mi pathumin nunnan chana mi pathum dangin liam hantur bokani tin han reporta Israelin han report ledling thokin sana news hian heng nunna chan le liam tur ta hi Damascus khopui chunga Medze districta civil mi ta na apartment building lian tak tak mai hanon bomawanga nunna chan te hania anwai hian civil mi vekanni hanti hetiang hian munrang atangin Israelin beina to ka achang chui zel boka Israel chevela an melma te in kulna mun khopui lian tak tak chu bompuak khuin abo khatlek luka Lebanon ramchunga phaichuan silai puak ri le bompuak ri hi chun jan zomin hachol meulo ani Iran sarkar hotu tela chuan Israel hi nazokin kan beinon le donani tin han puang zui lea hetianga boruak atan chauzelawang hian Israel thlop tu US le Western ramthrang ten o handon neitran meka Germany sarkar chuan nizan hasa Tehranin missile manga Israel habeina chu Anmani Germanin handem chu thukhan ni sela anram chunga Iran palai Iran ambassador chu kowin Tehranin Israel abeina hi adem thu soiturin han kowani German Foreign Ministry thupuang tu Sebastian Fischer chuan Iran ambassador hi kan kowngeya mase German ramchunga halawam tolova Iran ramchunga achars latu trenkhatte aayoin hanon kalani hatia tichuan han ambassador berpo Berlin khopuya haum tak lo wangin ramdang mi tetan Iran po ahim lawani ti hei hian anem hetani hatia Iran Foreign Ministry thupuang tu Sebastian Fischer hian media tenhena hasoidanin German khole tui Iran ramchunga homjongjong tachu tuna hian thiljongjong hain thak danglam deuh vek towa nasajokin in thak danglam thei din muna hading mek boka chuwang chuan kan khole tui jongjong ten Iran chuasan turin kan nge nani hati hetianga ramthrang ten an khole tuite an lak chua sup to chuan an chuasan rama hian Indona athleng nge thina chu tun hnai maya po Lebanon ramchunga kan hua Lebanon atangin sarkar thrang ten an khole tuite an thir chuaka Lebanon khopui thlengin Indona in atom zui ta mek ani hi hetiang bok hian Kuwait te Iraq te Afghanistan te Syria te thil halo thleng towa Azias chuan hetianga Western trangrol pol ramthrang ten Iran atanga an mi le sa an khole tuite an thir chuatak mek awang hian Irana hian Indona athleng ngai turangai ania
Israelin chanlet na apedon ti nemhet tu ni in ashriatani anti the Jerusalem Post in nizan lama update nanay dan chuan atira khan IDF ta chuan Israel Air Force Base ta hi ti chiat ani lawani ti an puanga Iran missile ta hian poikhoi na lian tham hanei lawani ti an puanga Israel Air Force chuan civil mi sipai le thona engma ti chiat anei lawani ti an soiwar le boka masani min tlai to taka khan Iranin missile manga haron beina wang hian Israel sipai mun pui thren khat ta chu ti chiat ania Israel Air Force Base munenge mazata po chiat na thlenga masa infrastructure poimo zole Israelin do thlona tero chu an himani ti annem heta building thren khat le runway ate thilti chiat tero chu anei nualani anti Techuan Israel chuan Iran jet na hi kan changlet ngai donani tin han tiam toa mase kan subscriber ta mai ni lovin khovel hian Israelin engtin nge Iran hi chanle tang ti hi an bank chit na ber hani ve mek boka the Times of Israel chuan update anai danin Iranin aron bei nu loka Israel cabinet emergency meeting han kautum khan engti khuna nge tile engtin nge ti chu rel fellow masela Israel cabinet meeting hian Iran laka hian chanlet na pek ngai turani tin thutluk na ansiam toa mase chu chanlet na chu hrek na chi frang le an thurol pui ramtanen trang ruala tharum tholowa Iran nek be tumna lam chu an hoi talawa Israel cabinet meeting hian sipai thachak na mangin Iran hi kan changlet donani tin annem hetani anti tichon he cabinet meeting hanai zo nuwa hian Israel Defense lampanga mi poimo tele cabinet minister te meeting poimo takmai neizui le hanita he cabinet meeting poimo taka anthurel hi officialin puan lanilo ma sela Israel official thren khat ten media te hna hanril dan chuan Israel hian Iranin ballistic missile tam tak manga Israel ram chung hanon bewang hian a chanlet na hanpedona chu chanlet na tur chu strategic infrastructure poimo berberte target ani dona masa chung mun ta chu tuna chuan soichian thei anilawa Israel hian Iranin sumdona konga halok puiber an sumle paidin mun tlanhiam tur venghim tu tana poimo ber gas station lian berber ta chu han target thaya chuti rol chuan an sumdona lian ber ta jingami oil rig chu target ani mai thai boka heibaka hian Iran nuclear site te direct abei hani thai bokani hati kumenga mozat kalta tangkhan Iran ramchunga hian nuclear siam chho tuma han thona lama nuclear scientist poimo tak te gut force right to poimo tak te tha hanlo ni towa tichon Israel hian du than tur hanga viewa target big na in Iran mi poimo te thana bei pui thak chu han kal pui thai boka heti role hian Iran invent himna air defense system zongjong noidar vek turin Israel chuan operation hanai thai bokani tin Aziz chuan han report bok tichon the Times of Israel chuan Israel official ten han sei chuazinga hian akhoi munpo hi Israelin abayani chuan Iran hian atur hledona abik takin Iran oil facility te bei ani chuan Iran economy zongjong hi voile khata nasatakin hatla hiam dona ramchunga ei bar zonna haboi zovek dona ralthum siam chona tura budget anda thinpo azad ve hayan niamma atlak niam hangai don boka heiwang hian Israel hian chanlet na pek khuna an soilan jinga targeta hanai turata na renomber chu Iran oil facility le nuclear siam chotuma hanboi puina Israelin nuaibo hadu nuclear site te beinaram changatan hian arwalin targeta anman anringta hani Iran hian Hamas le Israelin doutran hani nuwa direct in Israel poi haron khoita jawa tuntruma hian Israel sarkar chuan chanlet ngei hantum don in hariata opposition leader te poin Iran laka hian achan na natak pek andu thu han soito lomboka Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu po amma zonga in havir boi hlea meeting na in mun franga hun poimo tak an mangdeu ranga Prime Minister hian Tel Aviv khopuya security chief tenen Iran hi chanlet na lopeta sela Iran hian aron bailet le thaya chumilaka low in vendan tur security deliberation anti
ven him na lampanga in biak ron ton na security chief tenen Tel Aviv khopuya anneya he meeting poimo taka hian Shin Bet security unit how to Ronenbart te Mossad director David Burnett te IDF chief of staff Lieutenant General Harzi Halevi te Defense Minister Yev Gallant te antelani Israel thilkal puidan hi angai thatlak chielawa chanlet dan tur chungchang le heng meeting rang an thurel hi azongjong detail takin mipui thriata hengma hanla puangzar lo hani hetilai hian nimin lama report omjongjong a chuan Iran hian missile zasomret pakhat vel hanon kap chuak ne soi hania maseni jana khan IDF chief of staff Lieutenant General Harzi Halevi chuan thilthleng dan chikrang te uluk taka hanjir chen nuwa Middle East muneng po thleng thaile kal thai kania Iranin missile manga minbei na hi Israel chuan hachanglet donani hatia Masetelnov airbase sa thona tanga hathu soina kan melma te point chanlet na kan pek dan tur hi anhre thiam don lawa mase hun reilo te a anhre thiam thuayang hati tichuan IDF chief of staff Harzi Halevi hian media ten missile za chiange Iran hian Israel lam hoya haron ka chuatia hanzona chu Iran hian civil mi te beina turin missile zanni chuang haron kap chuaka heiwang hian civilian tam tak te nun phung na satakin ati khailakin ati chia civilian te targetin missile zanni chuang zat ron kap chuak ma sela kan mi puite thuaina wangle in vena thatak kan nei wangin chiat na atheng tlem mai chau ani ati The Times of Israel chuan Israel sipai how to lu ber thu sei tang hian Israel hian target tur hi an thlang chiang to ni in a hriata a chan chu Iran hi kan changle tanga kan target tur poimo tak tak te hi aom na mun zon mudan tur kan hra chianga ti solom mielawin dik tak le na taka changle turin kanin peirang to ni hati hetilai hian Iran supreme leader Ayatollah Ali Khamenei poin Israel western hote haron vaunghal dum mai boka Iran chu Israelin beipuyaron thakna laka inveng turle changlet turin hain buat sai meka heiwang hian khothang mi zongjong ta chu Middle East chuasan turin hangena Israelin Iran nuclear site te haron beina laka venghim turin in buat sai na hanai mekani ti asoilang boka Iran supreme leader hian Hezbollah Hruituluber Hassan Nasrallah tha ani wangkhan karil ru khoya kalungai takjatani ti soimaila chulungai na chu lungai taka kil khata thutna hanilawa malam pana kepen chuak tura minchau chuak tu ni hati Khamenei hian Israelin aron bei huna loin vendan turle chanle na turatan in buat sai na han kalpuyani ti soima sela The Guardian chuan arm group rang akhoi te tello chuan Israel ka hian ne na achang thaidon chuang lawa heng Iranin resistance force anti khovel ramtrang ten dan pola hanlo nol to firfiak pola han puan arm group rang te hian thu chua anon siama Tehranin Israel missile manga akap chu loma mantia beipui thak na zualle lianzo ka kalpui turin han phut thu han soiboka mase Lebanon firfiak pol Hezbollah te Gaza Hamas hotele firfiak pol dangte Syria te Iraq le Yemen rebels le militant rang te chuan thu chuin trom an siama hei hian Middle East Indona huam zau zok chau chua antumani ti atilanga mase zirbing tu mithiam analyst te chuan Iran thlop arm group chi rang rol pola member poimo tam tak chu kumin chunga Indona hian han chak to lo hleni ti alanga heiwang hian Israel tana hlom taka chatur chuan an theina atlem hle to ni anti mase Israelin Iran chanle tatum tak hian US hi hadal tu hani fo thrina Israel tana rampoimo ber hani boxia heiwang hian Israel chanle na tur hi beng dai haloni fo toa tuntruma po hian US chuan Iran laka Israelin chanlet na hapek dan tura hian inrem taka Israel nen ngai dan thumun nei turin ma kan lame kani hantia The Guardian chuan Biden administration chuan ningema zat chung chu Israel ne na ngai dan thumun kan nei theina tur chu uluk takin kan ngai tua tuna chuan Middle East hi chemte kar omang main din mun alhom hun lai tak ania Israelin operation achun zomzel dan turle Iran laka chanlet na hapek dan tur chungchanga hian uluk takin ngai tuana kan sengme kani tin
US Deputy Secretary Kurt Campbell chuan asoi chuak bok ani tichuan US President Joe Biden hi Israel kut titim tu tur chu ani in khriat ani ta achan chu The Guardian chuan voinlama update anei dan chuan US hian Iran nuclear site Israelin beipui thak na hakal puani chuan athlop don lawani ti asoi ta ani President Joe Biden hian hetiang thu hi ronsai chuak ma sela an duangin Israel nen ngaidanin trom chu han nei theidon lo ti alangta iwena Israel diplomat sangbar chuan Iranin missile manga Israel bayawang hian Israelin achan le natur chu Tehranin hangai tu phak ayarit le nazok dai ani donani hati US presidential election han nei naturin nitlem te chau haum towa The Guardian chuan heti chung hian Biden hian athlop lawani poin Israel hian kaltlang pui hatum thodon in hariat toa Tel Aviv Defense Headquarters Kiria Prime Minister le Defense Minister baka security official tanena in biak ron na hanai tum khan US in engtin nge ngai tia in biak na hanai nuwa thutluk na hansiamani tin The Guardian chuan han report The Guardian hian han report jaldan chuan US rural lai President Joe Biden kai khroina huaya administration in an ngai danang hichu hanilo mai thaya achan chu Arab member thren khat ten Hezbollah firfiak polte hi dan pona hanlo nol towa Saudi Arabia phaichuan Hezbollah firfiak pol throi tupa Hassan Nasrallah awang hian Lebanon pumpui hi khrek na hunrei tak kalto tangkhan alo peto bokani anti heiwang hian Biden an regional conflict lian tak chuak thai anga hasoi hi thildik lonin hariata hemi bechan hian Israelin phubalak na hakal puitur chu ti top tumin malameka masa expert tam tak ten hei hi thilthleng dan tura han ngai lawa tuna Israelin abei mek Hezbollah firfiak pol te hi Arab ram hengemazat te chuan han ngai mo na harai to hlea Shia Muslim le Sunni Muslim te in kara chiatna thlen tua han pu boka Saudi Arabia phaichuan tunthleng hian Lebanon sarkarin Hezbollah hote akhoi zui jalawangin hunrei tak kalto tangkhan khrek na halo pereng toni hanti tichuan hetiang hani wang hian Iran le Israelin kara hian Arab ramdang te hanin rol hanring lawani Israel hian beichu anga veu maya nizana pokhan Syria longcholna khopui latakia bula ral thuam dan mun chu airstrike mangin IDF ten han baya Syria sarkar thop tu Sam FM radio in hapun danin Syria air defense tachuan latakia area tuipui chunga Syria tarkata ronkal ral thuam tachu anlo machona Syria air defense system ten thatakin na han thokani hantia masa Syria rama Abdulam party te media chuan report an pek danin latakia area hian station thren khata nasatakin kangmei chuaka kangthal tu polten latakia khochak lampanga khopui japlea kangmei chuak chu thelmi tumin thaito panchua Syria ral thuam da khom na mun Israel sepai ten anron target hi nasatakin apuaka kangmei nasataka chuakane hantia tichuan Syria weapon depot vel han beirang na chan hi chu Israel sepai te hian Hezbollah firfiak polten Iran nena tanga ral thuam andon thin chu avain handang chadonani ti anlo puangtoa tichuan Hezbollah hoten Iran atanga ral thuam andon zinga atamberte ronkal kongchu Iranin Syria athon lut phota tichuan Syria tang hian Lebanon lama anthon le thina chung ral thuam ho Syria ram chunga handa khomna bik tachu IDF ten tarketa hanei tamek kani tichuan Hezbollah te Houthis rebels hotele anthurol pui firfiak poldang tenen Tel Aviv khopui te Central Israel velle Jerusalem te Batiam te Golan Heightle munrang rang chu rocket le drone mangin vointleng hian hanti boy chunjom ranga masa hetianga hanbei na hi Israel air defense ten chanchin kan bot sailai thleng hi chuan anla dang chat theideu vek ni in hariat ani kan soita kan khan The Times of Israel and The Guardian ten han report hi Fox News chuan hanron nem heta Israel sipai elite force ten Lebanon chimlam pang hanbei na munthan khata Hezbollah firfiak polte outpost le leinoya han lever te hanlu chila Fox News hian video footage nena report an pek dan chuan tunnel chunga room tam takoma chunga chuan
Israel sipai zuklut ta chuan Iran ral thuam tam tak an hua chung ral thuam ta chu Syria Iranin athon phota Syria tangin Lebanon ramchunga an la lutani ti po finfia ani boka IDF ten Hezbollah firfiak polte leiver hanlu chilhi Indona Mahmuna Fox News reporter kalvenge trayings chuan report apek danin helai mun hi Lebanon le Syria in rina border nai tak mel khat po tlinglawa hania chu leiver chu Hezbollah firfiak polten Syria ramchunga tanga Iran ral thuam lak luna tana an man kongpoimo tak alonia mase helai mun wathleng tur hian Israel commando te hian harsana tam tak an paltlanga minefield tanti munzola bomphum ruk tam tak omna mun han paltlanga IDF teruala kalhi thil harsa tak ania mun harsale khir tak takate kan kaltlangani hati ole kan video lo clear tu le ngai thatu te kan channel la subscribe lo tan milo subscribe sakjal turin kan ngan chewa video thar kan da te notification in dan jung thaina turin notification bell darlem kha click in ola hiloda theu donia